Anđelo, za samo 10 dana braniš naslov europskog prvaka. Kako se osjećaš i u kakvoj si formi pred ovo veliko natjecanje? Forma je dosta dobra u uzlaznoj putanji. Imali smo sad par svjetskih liga, državno prvenstvo, balkansko, tako da mogu reći da sam ovako dosta zadovoljan s formom. To sve gledam kao nekakve pripreme za europsko prvenstvo, tako da evo, mislim da idem tamo spreman, iskusan i evo, branim titulu. Već si 2 puta osvajao pojedinačno europsko zlato, a koliko ti iskustva sa ovih prethodnih prvenstava pomaže u pripremi za ovo nadolazeće? Pa da, kao što ste rekli, 2 puta sam osvojio zlato na europskom, 2 puta broncu, tako da imam dovoljno iskustva i malo prije sam spomenuo da ove sve turnire koje smo imali prije europskog gledam baš kao neku pripremu i treninge i neku provjeru, da vidim još na čemu moram poraditi, kakva je forma i da prođemo taj neki stres koji trebamo do europskog, tako da tamo dođemo, da tako kažemo, spremni na sve, da nas ništa više ne može iznenaditi. Trenutno si 5. na svjetskoj rang ljestvici, čak 2. među Europljanima, ali to naravno ništa ne znači. Kako gledaš na konkurenciju? Pa konkurencija je dosta jaka. Kroz ove zadnje 2-3 godine dogodila se, ajmo reći, neka smjena generacije u mojoj kategoriji i u mnogima. Tako da sad imamo tu trenutno 4-5 nekih novih mladih momaka koji su aktualni bili osvajači svjetskih i europskih medalja u mlađim seniorima. Sad su tu u seniorima, nametnuli se, dobri su. Tako da konkurencija uvijek jako dobra, opasna, ali evo, ja sam stariji, iskusniji, imam više utakmica u nogama, što bi rekli, tako da to je neka moja prednost, naravno. U zadnjih nekoliko Premier liga si se susreo i sa Vancinijem, kojeg si na kraju krajeva pobjedio u Zadru u finalu. To je Ukrajinac Talibov, pa Francuz, tako, od ostalih kao konkurenata. Koga točno smatraš najvećim konkurentom? Pa nikog ne bi izdvajao posebno od njih. Svi su oni vrhunski borci na svoj način. Stvar je ko nametne bolje svoj stil, ko taj dan bude gladniji, željniji pobjede, ko bude imao i malo više sportske sreće, tako da ne bi nikog izdvojio. Ja ako radim svoj karate kakav inače radim, ako sam u fokusu, onda mogu sve pobijediti, ali isto tako sam svjestan da su i oni dovoljno dobri da i mene mogu pobijediti ako uđem s nekom nepažnjom ili ako mislim lakoću, tako da moram biti oprezan, ne raditi svoje i to je to. Koliko se tvoj način pripreme za natjecanja promijenio od prvog dana tvoje karijere pa do danas? Pa ajmo reći, uglavnom je to manje ili više slično. Držimo se onog što dobro ide, ne mijenjamo, ali ovako s godinama dok si malo stariji, dok imaš više iskustva, onda drugačije malo radim, slušam više svoje tijelo, znam sad više šta mi odgovara, znam kakav način treninga ili oporavka mi više odgovara ili ishrane, tako da nešto se promijenilo, naravno svake godine se nešto promijeni, ali uglavnom ta neka srž je ista. Što bi za tebe osobno značilo osvojiti 3. europsko zlato i još jednom potvrditi titulu najboljeg? Da, pa mislim to bi bilo vrhunski. Sportaši uvijek mogu tražiti motiva u nečem, još. Sad to može biti razni motivi, između ostalog može biti rušenje vlastitih rekorda ili od nekog drugog tamo. Tako da evo, volio bi, ne znam ili ima iko uopće u Hrvatskoj seniora da je bio 3 puta prvak Europe, tako da evo recimo i to mi je možda jedan motiv. Ali i bez toga, sad dok sam malo isto tako iskusniji, ne idem više, znaš, sa tim nekim stresom i pritiskom. Ajmo reći da sam ostvaren ko sportaš sa tim rezultatima, tako da baš onako idem opušteno da uživam, da se pofajtam, da pokažem najbolje što mogu, meč po meč i vidit ćemo onda kako će biti. Ne idem sad sa nekim presingom da ja moram, ništa ne moram. Poznat si po svojim tehnikama koje su realno impresivne i nisu baš svakodnevne u karateu. Što možeš reći na tu temu? Pa eto, ja sam takav, ovako inače sam u svemu dosta srčan i borben. Tako i u karateu radim malo taj neki možda tvrđi stil s više agresivnosti, s više bacanja i ovako malo tvrđe s više kontakta. Ne znam, jednostavno ja sam takav i općenito mi se sviđa takav stil karatea. Mislim da to, naravno da protivnicima je to isto dosta ovako nezgodan neki stil, nije baš tipičan za karate, ali kao što sam malo prije rekao, karate je kao šah, znači to je jedno nadmudrivanje, ne igra ulogu samo agresivnost, snaga, nego morate nadmudriti protivnika. I koga bi istaknuo kao svoju najveću podršku u ovom pripremnom periodu pred Europsko prvenstvo? Pa kao i uvijek, općenito u životu i u karijeri najveća podrška je naša obitelj. Onda su tu naravno uvijek klub, prijatelji, ljudi koji rade s nama,
svakodnevno, a i općenito volimo podršku od svih ljudi koji zajedno s nama prolaze sve to, koji nam uvijek se javljaju, čestitaju, zažele sreću, ako je i poraz ili ako nije dobro opet se jave, bit će bolje i tako da volim uzeti tu pozitivnu neku energiju od svih ljudi. Sve nam to jako puno znači, ali naravno obitelj je broj 1. Super. Hvala Anđelo i sretno ovoj meni. Hvala vama.